Mišljenja o religiji u postkonfliktnom društvu bila je tema dvodnevnog međunarodnog skupa teologa i filozofa koji su prošlog vikenda u Beogradu organizirali izdavačka kuća Ex Libris i Centar za otvoreni dijalog i interdisciplinarna istraživanja religije. Tamo je bila i naša ekipa. U zemljama jugoistočne Europe, posebice na području Balkana, stanovnici svjedoče o mnogim pokušajima konstruiranja prošlosti brisanjem karika kolektivnog sjećanja, što je dovelo do brojnih politički motiviranih konflikata. Kako se onda sjećati na ispravan način? Sećanje i konstrukcija sećanja jeste jedan način na koji se proizvodi konflikt, ali isto tako i način na koji se može taj konflikt prevazići. Mi sad moramo da na neki način povratimo taj konflikt, odnosno povratimo ceo proces unazad. Ako mi na jednom takvom sećanju koje, dakle, o tome sam govorio u svojoj prezentaciji, ako mi na jednom takvom sećanju koje gleda na prošlo kao na izvor istine i kao legitimaciju onoga što je sadašnjeg, ako mi na takav način gledamo na prošlo i njime pokušamo da dođemo do pomirenja, to pomirenje nikada zapravo ne može biti ni trajno i ne može da bude istinsko. Povod za konferenciju bilo je objavljivanje knjige katoličkog teologa Johana Baptista Metza Krajolik od krikova, koju je poduprla i Evropska mreža za promociju književnosti i traduki. Kao predstavnik teologije nakon Auschwitza, Metz tvrdi da se teološki govor ponajprije mora temeljiti na poziciji žrtava. Definitivno verske zajednice moraju više da se poistovete samim žrtvama i da čuju glasove onih koji su najviše patili. I tu je naravno uvek dolazi do mešanja političkog i religijskog diskursa. Smatram da religijski diskurs neophodno da bude kritički nastrojen i da kritički promišlja na osnovu svih trauma, žrtava i svega toga. Među i verskim liderima, dakle onim starim verskim liderima i među novim generacijama teologa koji su zapravo produkt tih verskih lidera na bogoslovskim fakultetima, ta svest počinje da sazreva i da tu postoji jedna onako tendencija porasta. Dakle, to je prepoznato kao potreba i u tom smislu pretpostavljam da je moguće biti optimističan. Međutim, želili smo konferenciju proširiti time što smo pozvali i sociologe iz Zagreba, političke znanstvenike, filozofe iz Sarajeva, također iz Zagreba i teologe i iz Beograda teologe i filozofe, kako bismo dali jednu širu sliku ne samo teološkog i religijskog govora, nego i medijskog govora i naprosto općega raspoloženja. Iako sve bolje, opće raspoloženje u zemljama regije još uvijek je vrlo ispolitizirano, a tome ne doprinose samo političke stranke, nego vrlo često i vjerski lideri. Rasprava o potrebi odvojenosti crkve i države prisutna je u svim zemljama regije. Religije ovdje kod nas su, da kažem, univerzalne, monoteističke, a nažalost one u kontekstu naših balkanskih prostora postaju maltene etničke, znači maltene religije određenog plemena ili pak plemensko božanstvo. Time se neki način sužava i njihova etička, univerzalna i neka emancipatorska dimenzija. Sveto ili sakralno nije naprosto smješteno tamo gdje ga očekujemo, blizu religiji, nego da smo imali jedno nasljeđe gdje je politika koketirala najviše sa svetim. Poslije svakog rata politika se bavi svetim, ali nečim što je proizišlo iz rata. Mislim da imamo puno zanimljivih tema kao upravo ovo kolektivno sjećanje, identiteti poslije rata i manipulacija sa svetim koja dolazi iz političke. Sociološka istraživanja povjerenja u institucije i pripadnike drugačijih vjera i nacija pokazuju da pomaka ipak ima, pa tako i nakon sukoba ljudi najviše povjerenja imaju u svoje prve kućne susjede, bez obzira na različitosti. Prema tome, to je nešto što se poklapa i sa psihološkim istraživanjima, da se prijateljstva grade među ljudima koji su bliski prostorno jedni drugima. Međutim, ona virtuelna prijateljstva koja se povezuju po interesovanjima, pripadnosti i nekim drugim karakteristikama, evo danas su moguća i preko interneta i na druge različite načine, ali realni život naš ovde prožet je našom fizičkom bliskošću. Hrvatska većina će se možda identificirati kao Hrvat katolik, što je problematično jer vjera i nacija ne bi trebale biti izjednačene, ali s druge strane ono što se vidi to da oni ne misle loše kad to rade, to je naprosto nešto što dolazi iz državnog diskursa, iz obrazovanja i svega toga skupa, dok se manjina onda osjeća na neki način odbačeno, ugroženo kao onaj drugi i ima osjećaj da se ništa prema njima ne mijenja u odnosu na diskurs iz 90-ih,
dok zapravo ono što se meni čini za sada prema ovim preliminarnim rezultatima zapravo da je u pitanju jedno nerazumijevanje. Iako je pitanje pomirenja u regiji još uvijek problem upravo zbog selektivnog pamćenja koje idealizira prošlost i nema empatije prema žrtvi, jedino istina koja boli je istina koja oslobađa, poruka je dvodnevnog simpozija iz Beogradskog doma omladine. Evanđeoski teološki fakultet u Osijeku sljedeći vikend organizira niz predavanja na temu globalizacija i religije, o kojoj će govoriti